khona ke uDr Ngoki Mahaye siyamazi-ke ulapha eNkandla eThempeleni ekuhlonipheni aphinde futhi abe ngusaziwayo kakhulu endabeni ethinta ezemfundo njengoba sazi ukuthi waqala ukufundisa lapha eBizimali high school eNkandla wadlulela ke evela ngaye nala aba principal khona agila khona imanga wagcina ke esekwi department lapha ke yakwaZulu Natal yakwa education njengoba nje manje bambe ke isikhundla lapha sokuba ngumqondisi ofisini lika baba uwazi Mshengu lapha ke kwezemfundo khona la sifundazweni khona kuDokotela ngokhulu ngithoba asibingelele.